Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Salah beriring salam kepada junjungan kita Panghulek tani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dronenyan, sahabat-sahabat dronenyan, ulama salaf, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seterusnya kepada seluruh ulama-ulama yang mentang kebahli Allah di atas bumi Allah. Kemudian kata-kata ketakdiman ulun tuan wal ikram kepada al-mukarram guru yang kita bersama Abi di Long Angin yang kali kita dengar bimbingan dan nasihat pengalaman kepada kita. Kemudian kata-kata kemuliaan ulun tuan kepada Abi Bukit ataupun Nandro Getanyo yang di sini jendronnya pukul 4 yang asli ji walaupun karena dua lain jendronnya 4 di Bukit Teluk Bukit. Kemudian kata-kata penghormatan ulun tuan kepada Walid pimpinan daerah di Samakuru, dan kata-kata kemuliaan ulun tuan kepada Abah pimpinan daerah di Sarah Dube dan Walid daerah pimpinan di Rantum Panjang Bayen. Kemudian kata-kata penghormatan ulun tuan kepada seluruh gure-gure kamu pimpinan-pimpinan daerah yang hana habis ulun tuan sebutan dan abi dari pimpinan Balai Pengajian. Kemudian kata-kata penghormatan ulun tuan kepada Wabu Donenyan yang sepakat kamu menjak mungkin kedih udubuk sakana donanya ubina tempat na ngeraut yang segala buh dia tiuh aceh apa bakum kedih bang sabonnya lagi habis cikal orangnya dan di malam sikulun dan sebagainya nyepkan kompanya menyona katilih ke bek pilih lain bek pilih lain ruh pilih ruh agama ke apa sibuk tapi donian walaupun kan urang malim habis sedia dengan urang alim habis sedia dengan pendidikan dengan masyarakat hon ngejak nepegah yuhipgat peraturan desa supaya bek truh penyakit ya. Kemudian kata-kata ulun tuan, kehormatan ulun tuan pada Bapak dari Muspika, Bapak dari NPU, dan seluruh pimpinan-pimpinan kamu. Kemudian Tengku Syekh, Tengku Imam, Abu Imam Syekh, Khatib Masjid, dan seluruh urun-urun Tuhan kamu, pimpinan-pimpinan kamu, dan seluruh hadirin dan hadirat yang ulun tuan muliakan.